for na me ma kwa ba dia ba Attention TV so. I know Attention TV they only say every day we inspire you more and we also do inspire you. And their president ever man the nation's address no. Yendra and ya mayete as say 11 normal person on ba so now once Ghana for the say president embegine mu nkan ya dia yengindi mato ene nation's address no ma yehu say ani 11 no wagya to me de mu nchire mu bebro na so ansana no ame fast like se enko ema University Foundation so that it also ya sinema edi dwumedi bia de be so mo no e de ebro me pa to se na de bia me kan no Yesu Kristo ono ofisro ale be wuji ye nkwa University wantimi yesa eno nti ana o kire se yembo de ro enfama ne se ono de ayeye de nkwa na oye onye kalabule oni obisika o de ba o de be kopepepe se ne nhira wo hwehwe free mu no obenya me pa Chok University obetimi afren e wa 054 8302985 054 8302985 no modi nkomo afa senia modi ayeye de no ebeko akoma wona wani bi ajanka mobrowa ene ehusia Levy hunsensem ya abeya Ghanafo keken bia wo hunsen na ekosie no Ghanafo binum akire wo adwen Attention TV de onim say inspire wo no nsem ekoso e wo Ghana memu ha say ne Ghana timamufo a bibi koso a won sedanti ase nye pimbe omo na omachire won adwen e de yafa ho ma mentwa me ho me ba me de munchire mu e de e ba abesom Abusia me da sese wunya abre e de twema me twa me ho sema pe e de e baye Levy hunsensem ye call so beye manta e ma azuma na osmu na kopie mu e wo Parliament House no and de say ndra Yankopon ya dom e ma ye passe on na passe on no ensama yetetere se minority phone bi e free parliament na kire se still over wadwen e majority leaders now so and then the nation address e call so the president of Ghana Nana Adodankwa Akufo-Addo Nana Gaga show boy Nana Kalipu and rodi ni birthday ne man happy belated birthday or the nation's address e de be som Ghana for wo indicate say ene Levy ni dia ba o enya ba o I say jukojo cho no ai aba o ya ba o 55 city koto to kojo to ene Levy aba o electronics aba o Levy aba so na Ghana for mu so mu say sometime ene Ghana for be say why Levy ben I don't cry if any then cry no say you don't get electronic na Levy no so free him fam na Ghana for bi no kasa ya na so Attention TV the yent na studio ha no bo say yen kaya adwene e ma Ghana for nti ye twemben Ghana for wo yetimamufo e bisa won waje nkyere e de efa Levy ya ye atoma na ka adwene say ya agro bi e nkuro bi na parliament for di na so we de pemu na nkasa no abeje e de atomu no e den ana wo ka e de efa ho ya mo ne boni alepa part e piemu e komponte so a woni Ghana for na timamufo no binum e ko twetwe nkomo yenko de nkote omanu de ensem embra sisia yo menia ba akosia ene ya probo a ye de nam mantem ha efa Levy na president wa pass no say ena Ghana for ebimu e kire omaje yenkotie agenchen embra sa Levy de nsem bebre aba kan ye no aye ton eduane nso because eduane first won say bia ni so wo bra ken eduane first na eti ni 2 cedi wuti 2 cedi akokọ 1 cedi na nipa no wedi amen enso ene say yentimi nti 2 cedi wuti 2 cedi man pakro na enso ni di 3 cedi no kura enkoye na nso ye bende fiti anopa me ba ya homachen na me ba anka first na anka meduane asanda daada enso ene nipa nya skampo no de atoduane na me da so piti ama ye kobo 1 o'clock it say Levy ni de be sra ban ye sra ne pan ya batan for ye bre ye makura do de bi omuko skua omusika na omode kono enso omu ye sra no onyin free ho maye eni die kwan so aye de yasam nyanse ye sra no onyin free ho ena de edi kan etoso mienu no so pure water yi eye nsuo keke aye free form ba ye no mu na so sese aye bebi pure water akodu ena unkura 40 pesos a unya nsuo no enti no ye sra no 11 no onyin free ho maye na daro maye sra no bebre onyin free ho maye Levy no de abane de no kure ni emwa yen esan se yan ma wo school no wo se ni akola 1 million say yes hanti 4 cedis free anso enkane no enka wo ma no 100 cedis na yeti 1 cedi per free mu
enti so odi ba na o se ni sika bebre ande o sika nyina ya chem saa no ebe ma ho kyera ba ese so o man we sika nim ejuma kura mu nye bi nye enkula be ko school saa ne na so we bie school na ye wo mu wi a ye nye ejuma nye anso menti se obi announce se ye bi ejuma wa ha nti nkwala be e level say Levy asa be kan ya bra bo ho a ende no kure ni yes na nado ene nem level e de wa mo san yo yes ra mo twem enti sa ye ntimi o ka kire yen se oba ye hu beto yen na afi de oba ya e chen NDC kra wa ma ya to aba enu ye ho enti e pa na chaw yes na wofo ye bre pa ese nso kra nto na aduane aba nti ama ekom enti misra na mo nti se ekom esi Ghana and e wi me bo mo amane se ekom pa de bi wo Ghana ha papa ene koko ye nsa 1 cedi koko 2 cedis ansa na obenum koko any brodo obe 5 cedis uwie ya na atwe ho ese san de aduane foforo enti yesre na nado yesre ne pi level ni de yempe wo mu kan enti ho emfa maye me de menyi ntuma menyi ntuma che se ye ma e wo school se si akaja first no send this cow send 100 Ghana na ka de 1 cedi atoso na se ni akodu de se asa we need 10 a year 4 cedi adba to so a na je so de 100 Ghana tuma ba na okoya enso no so hu ana se anso bian de mo school na enso wo mo enti e mo de makakra ka na ye chi nko na ye de boa wo mo enti se mo de sa 11 yaba to so na se enso e ma na ye ma no na se ye nya 4 cedi na to so a na je se ye ma no se no be yie se no ndi be didi aduane so mo school yi aye epi so ti se me nko ada ye se na na kufu ado ye se no pa se eyi no mo de aba no omonyi fu o ma ye wai omonyi fu so kwachi aye hwe e tia me kwa masade ni ma be se oyo ya nto Ghana he den so ahu eto mu ya mobo me ya me gina se ka me kwa ka MPP o NDC o sister o mu free so na kwa donko o se ho ye omra ne ho nto yen ye bre o manyi mu o ya sale akopa adwuma ama bomba ya fe de ye ewu level ase ho na aba de me sro mo da o munyi free so ma ye wai na ebusiafo Ghanafo anasitimamfo adwenkyere wo edifa Levy ne ho ana wode ebeso mo no Attention TV de munim se ye mbetena so biom embeka ne ye nim da bi ye pese ye mamo etiase ntino ebia na wo a wate 11 ba onye mu nkyeremu eye no mebebo so ede ama na kire se ye beko old budget no anasia ye beko old budget no ne yasanso aba after budget na kire se ye amount no na yaba old charge no na yaba amount ne asamba old charge no new charge na ye hu difference a ewo mu sisia na ebusuafo ye twaso ede eno aneda wo screens eni no ene ye sese ye ko amount na se wo sende 150 Ghana cedis na ye 1.5 a ankatete no betua 1 cedi 50 pesos na so se say no se wo tua ana wo sende 1.5 ye 150 Ghana cedis na obetua 4 cedis 5 pesos 4 cedis 5 pesos na kire se difference abedem any 22 cedis 55 pesos ebusiafo ye be kai so na 11 no ye becha tomo no na 1.75% na nka wode to so na so manawiti 4 ye koke kakra azuma na osmo na kopie mu ye hu ni wini ana no ofa cap na trophy ninti no omotna ase edwe ho se okay se ne Ghana mu ayede petrol ne ye to so ani ateso so ka fa ni de ye nto so da aha enu nti no omayetna ase ne anwe yetimamfo ho wodwo ye ho a ekote 0.25 ne free so nti na chese se no omo charge 1.50% ana woso na chese wo send 1.5 a na tete no na ye 1 cedi 50 pesos but se no ye 2 cedi 55% pacho me kana wonti ase no ana da o screen eni na ye bobo ho no se wo send 200 cedis at first na nanka ye 2 cedis na chese ye equivalent to the money that you are sending but se ana se wo send 200 cedis
cedis obetua 5 cedis 40 pesos 5 cedis 40 pesos not just a difference the woman no and 3 cedis 40 pesos 3 cedis 40 pesos not just 11 ya to be from MTN force no so amate omo de not just so mobile money merchant no so ono so at ne de ye call 300 cedis so na anka was so 3 cedis equivalent to the money that you are sending na sisi ano o send 3 cedis 300 cedis obetua 8 cedis 10 pesos 8 cedis 10 pesos not just say equivalent na nas money sika ye difference ewo mu no and 5 cedis 10 pesos not just say still na MTN for better me de Levy better ne de yen call 400 cedis an ka betua 4 cedis equivalent to the money na ye call new price na obetua 10 cedis 80 pesos 10 cedis 80 pesos not just a difference ewo mu no and 6 cedis 80 pesos ye call 500 cedis so dada na ka betua 5 cedis. Your cost is here now, bet you 13 cedis, 8.550 pesos. So we will send 500 cedis. Bet you 13 cedis 50 pesos. Difference the woman any 8 cedis 50 pesos. What you send 1,000 and so swap. Nanka equivalent to 1,000 not let's say obetia 10 cedis na say no obetia 27 cedis difference no 17 cedis so we send 1,100 cedis 1,100 cedis and ka obetia still 10 cedis but say no obetia 17 cedis 70 pesos not just say 100 cedis na beto so no obetia 70 pesos obetia 70 pesos was so not just a difference no and so e wo honom say call ye 1,500 so and ka first no betua 10 cedis na but say no betua 35 cedis equivalent 25 cedis 50 pesos oko 2,000 and so and ka betua 10 cedis na and say ni etua yan kan say 44 cedis difference 34 cedis na say ye call 5,000 so first ni etua 10 cedis na say ni betua 95 cedis difference no 75 cedis na what say difference na say omodi aba no say 11 no ewo mu na say 2 cedis 55 pesos 3 cedis 40 pesos 5 cedis 10 pesos 6 cedis 80 pesos 8 cedis 50 pesos 17 cedis 70 pesos 25 cedis 50 pesos 34 cedis omodi aba no eno na say uko send ya 11 wom merchant de wom MTN for so de edi wom yet say na 11 no 11 say wo send 50 cedis am patcho mo na mo kasa mo send mo biom no wo send 50 cedis 11 enka wo send 50 80 cedis 11 count 300 cedis ana ede elko emunchiremu ana ede abesomo Ghana fo na tememu fo so aginchira attention TV amane boni ade papat ekọ kurom ekọ Ghana manso etene hotu nwuram ana Ghana fa hanu se yankofo kasa an se eya candidate etene hotu nwuram ekọ pepe nipa ema omo kire o madwen ede fa 11 ho ana me akosia sparkles metena studio ede eho amanebo ede ebesom me din ene akosia sparkles attention TV so na me ka attention TV your Facebook YouTube Twitter mpacho Facebook no oko why you follow you like and share oko YouTube and so you subscribe like follow and comment for us na yensuye hu wadwen ewo 11 so eso oko Twitter and so you retweet for us and also like you read our stories also for us medin ene akosia sparkles ebusia 11 hu sensem electronic levies ha yewie ede yaje atum nti ye den ka yaje atum ai nti ebusia makramo meda se de bia mo hwe attention TV